Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai Hmur tarik ni nga ni kumsang ni som ni Hmar tonga Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchintlang pui Manipura Bas Tlantan Manipur Chief Minister N Biren Singh in Home Minister in Mopui Manipur COVID Control Room Anthoka Thusuk Central Sarkarin Nagaland Ram Buyin Apung US Secretary of State Chun India in Chinese apps mang akhap lom umati Chinese apps som ngale paku mang khap na sanhai COVID-19 updates Tuhin Chanchin Kim Changlemin ngai thangai ti Zanikhan Manipur sunga district le district in Fepona inter-district bus hai chu Antlantan District le district in Fepona bus hai hi COVID ripuin leng leya thal thum veng vong anchol hnunga Tlantan no kanni Amiruk chu bus hai hin mi an phur theizat za som nga chau phur phal an ni lein sarkar bus ti lo chu atlan an la umno Manipura private bus in Zomkhom pol thui tu hai chun sarkar dan jam anga bus in aphur theizat azat ve chau kan phur chun bus nei tu hai kan dam zo no ding ani lein private bus hai chu kan latlan theishi no ani ti in Chanchin bumi hai ku manshil Assistant Professor Sin Muthar Chanchinai dongdanin Zanikhan Nuhak Dr. Elma Laramthar daughter of Lalnun Moi Tlangte in Assistant Professor Anthropology Sin Kumbi College Manipura Alo Muta Alhotling na ay lompui hle Thulak na HSA Imphal Joint Headquarter Zanikhan Pu Lun Khomang Khongsai MPS Commandant 1st Battalion IRB Churachanpurin Churachanpur COVID Care Center ading khum som ni atol na mangding in apek Hi thilpek le in zom hin Dr. VC Pauton Singh CMO District Hospital in Lomthu Ashil Zanikhan Manipur Chief Minister N Biren Singh Chun India Home Minister Pu Amit Shah a Office Ministry of Home Affairs North Block New Delhi an Mopui Manipur CM Pu Biren Singh Hin Pu Amit Shah Home Minister Ku Machun Karmasaka Manipura Rajya Sabha in Thangna le in Zoma Athangpui le Thlopna hai po le in Lomthu Ashila Pu Amit Shah Khom Hin Manipur Chief Minister Kuma Manipur Rajya Sabha member dinga BJP Mirut Anthangtling le in Lomthu Ashil Limta thladoni som paku sangni somni khan Manipur Rajya Sabha member ding in thlangna hi nei aloni ta hi in thlanga hin Manipur Assembly Speaker Pu Y Kem Chan Singh in Dan Palzuta thingle thinglo kara BJP Mirut hi alo thlangtling pui ani Darkar som ni pali lim ta sungkhan VRDL Rims le Jenims Anthokin mi som ni paruk pasal som pangale nu mei som pakhat hai chu COVID-19 kai Thar musu kan Hing positive case hai hi district Ranshan Imphal West pakhat Jiribama pakhat Kamzonga paruk Tamenglonga pahni Thobala pahni Senapatia som pakhat le Ukhrula pathum anni Anreng hin state danga in thoka hungvong ni in COVID care center facilities haya son anni ta containment measures le contact tracing tho ngalani Darkar som ni pali lim ta sung vek khan CCC Ukhrul Ain Thok mi pakhat le COVID care facility Rims Ain Thokin mi som ni panga hai chu COVID-19 RT-PCR test an negative lein in thlasuk an lonita tu chena positive case musuk tapo sangjani somruk anvoi mek active case zaruk somrit pakhat damfel zat zanga som saripaku recovery rate 45.95% ani ti in Dr. Khoiram Sasi Kumar Mangang Additional Director and Spokesperson Health Department Manipur Chun Thu Ansu Tu hin Manipur Puting Chanchin Thenkhat Limta Tholenia Home Ministry Central Sarkarin Thusu Kasim Danin Nagaland State Sung Pau Pau Chu Tharuk Sunga Dingin Rambui Disturbed Area in Apung Sarkar Thusu ka Anzik Danin
Nagaland State hi Central Sarkar chun ralmung lo le himtok lawa angai lein mipui ro rel na thale tlung taka afe theina dingin sipai thashat na mangtulin ashita chulein Section 3 The Armed Forces Special Powers Act 1958 dungzuin Central Sarkar chun Nagaland State sung popo tharuk sung rambui disturbed area in apungani ti inanzik hi thusuk hin thado June ni somthum sangni somnia in thok mimtuk thla December sangni somni chen humati US Secretary of State Mike Pompeo chun India in Chinese apps somnga paku zet thotan nia in thok mang akhap chu lom ati thu Foggy Bottom Headquarter State Department na chanchin bumi haiku ma ashil India in aramta dinga app tha mangdinga amalak na hin arampum in enkol na suk nget lemata ramin pum khatna le ram him na dinga thil tha ani ti inashil NDTV gadgets 360 in Chinese apps somnga le paku mang akhap na san hing ang hin azik lang app somnga le paku zetel mitam takin an mang changkai hing TikTok Share It WeChat ES File Explorer Clash of Kings le dang hai chu Ministry of Electronics and IT Meiti chun Section 69 of the IT Act le IT Rules 2008 mangin mang alo khap burta hing app hai hi India ramta dingin ahim tok no baka inpum khat na ding asuk boya ramrowin rel na konga harsat na antlun theile ni inashil PM Cares Fana TikTok hin Vibel si somthum Xiaomi apps pahni hai mangin Vibel si som anlo tholom derta hi le hin Congress thuitu hai chun pathin ni khan ansum tu khai le hin zona anlo sim ta shimani hing apps fe thleng hin India mun poimo I mani zat hai ol sam takin file in pack song na server sa data sheet lawin alo thon dok cheulein India ram him na dinga ti tak ni in Ministry of Information Technology chun atar lang July thatop hin Indian Air Force mangding indovung na multi-role fighter aircraft Rafale pali France rama in thoka lak lut dinga beisayani India le French Sarkar chun Rafale chungchang hi September sang ni somparuk khan anlo sim rel ta hi in remna dungzui hin India Sarkar chun indovung na Rafale som thumle paruk chu French Sarkar kuta in thok an chokani ti in the Hindu chanchin bu in azik Directorate of Information and Public Relations Government of Mizoram in Sani Hmar nikhat chonung dar nga chena COVID-19 ngir mun atar lang danin positive case musuk tapo za somruk active case somthum pasari Mamit district an thok mi pakhat damfela in thlasu ka umlein damfel zat za som ni pathum anni Assam COVID-19 ngir mun zani chena Assama COVID-19 invoi musuk tapo sangrit zanga somli pasari anvoi make active case sangni zasari le pakhat damfel zat sanga zarit somthum pakhat thizat sompani migrated pathum India rampum hup COVID-19 ngirmun zani zandar ku minute somthum paku chanakhan COVID-19 invoi make active case nuihni singni sangruk zaruk somni pakhat damfel zat nuithum singa sangrit zarit le paku thizat singkhat sangsari zarit le pakhat annita olekhang hai pokha tu ta tuma Hmar Chanchinthar eipung le e ngai thak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi seng ro